Tako, bomo kar začeli. Lepo vas pozdravljam na predavanju Ljubezen in spoštovanje zakoncev Eggerichs, ki sta danes z nami, in se vam zahvaljujem, da ste prišli v tem številu v to dvorano, ki se ji reče Domus Medica, dvorana Zdravniške zbornice Slovenije. Ko smo načrtovali dogodek, smo rekli, kako velika dvorana, zdaj pa vidimo, kako mala dvorana, kakorkoli že. Upamo, da bomo naslednjič, da se ne bomo tako ušteli, da bomo bolj ocenili, ampak dobro, smo rekli, ne bomo zbirali prijave, bomo vseeno poskušali kar tako speljati. Pa sej, kot smo rekli, pohlevnih ovc gre veliko eno štalo, pa bo verjetno tudi treba še kakšna vrata odpreti pri strani, tako da bo malo zraka prišlo, a ne tisti, ki ste tukaj na tleh, se boste, upam, da vseeno dobro počutili. Takole, poglejte, nocojšnji dogodek, ki je pred nami, lahko rečemo, da je slavljenje, ampak česa slavljenje zakonske zveze med možem in ženo, slavljenje odnosa, ki nas uresničuje, odnosa, ki nas dela ljudi, odnosa, ki nas osrečuje in v življenju lahko vodi. Poglejte, upamo, da bo za vse, ki smo prišli v ta kraj in ta prostor, vse to pustilo en takšen lep, neizbrisen pečat, da bomo tu odhajali veseli in zadovoljni, če tudi se morate nekateri stiskati, a ne, se opravičujemo tako po tleh in stopnicah. In torej želimo, da bi bil ta dogodek zares neprecenljive vrednosti za vse nas. Saj se vsi mi želimo, da bi bili naši medsebojni odnosi žlahtni, da bi mi v njih uživali, da bi bili veseli. In Bog nam daje različne priložnosti, nam daje različna orodja, kako lahko te medsebojne odnose negujemo in gradimo. In mislim, da je tudi nocojšnji dogodek en primer, oziroma je priložnost za vse nas, da se nekaj novega naučimo, da nekaj novega spoznamo, da vstopimo v neko novo območje naših medsebojnih odnosov. Par besed od zakoncih Eggerichs, gospod Emerson in gospa Sara, bosta letos praznovala zelo kar kmalu 40. obletnico poroke in jim zato čestitamo. Imata 3 odrasle otroke in prihajata iz Amerike, iz zvezne države Michigan, iz mesta Grand Rapids. Sta pravzaprav avtorja in ustanovitelja, bi se lahko reklo, podjetja ali ne vem česar, kako bi se to reklo, skratka, temu naslov knjige je Ljubezen in spoštovanje, Love and Respect, in to je knjiga, ki je bestseller v Ameriki in je išla že v več kot 1.600.000 naklade in je zelo pravzaprav spoštovana in priznana, in ona dva sta ustanovila tudi podjetje, ki ima ta naslov, in skozi to, kar delata, tudi skozi ta naslov, se predstavljata po svetu v raznih drugih deželah. In v Slovenijo sta prišla in nam Slovencem podarila 14 dni svojega dragocenega časa, zato da bi tudi mi lahko razumeli to globoko spoznanje, ki sta ga ona dva prejela, spoznanje, kaj pravzaprav pomeni ljubiti in kaj pomeni spoštovati, kaj pomeni uresničevati to potrebo, se pravi moža po spoštovanju in potrebo žene po ljubljenosti. In upam, da bomo vsi mi iz tega res nekaj lepega odnesli. Z njima sta tudi 2 prijatelja, Dan in Joanne Times, in mislim, da jih lahko tudi pozdravimo. Kje sta Dan in Joanne Times? Tam zadaj sta? Aha, dobro. Poglejte, jaz sem hvaležen da smo tudi mi dobili Družina in življenje to priložnost, da lahko organiziramo nocoj tudi mi ta dogodek. To priložnost so nam dali člani Zavoda za živi življenje, ki ga poznamo tudi iz tistih trenutkov, ko smo se lahko srečali z Nikom Vujčičem, a ne, gotovo ste mnogi bili na srečanju z Nikom Vujčičem, a ne, tudi ta zavod je pripeljal tudi Nika v Slovenijo.
In ko ste prihajali, ste videli zunaj na razpolago, imajo pač to knjigo Ljubezen in spoštovanje avtorjev Eggerichs, in pa tudi dve knjigi Nika Vujčiča. Zadnja knjiga, ki je pravkar prišla iz tiskarne, nosi naslov, kako že? Neustavljiv, tako je, in pa prejšnja knjiga, ki je pa, kako že naslovljena? Na gor poglej. Življenje brez omejitev, tako je. Torej, Nik Vujčič, v Sloveniji imamo trenutno dve njegovi knjigi, vsi ga poznamo in veseli smo, da smo spet doživeli eno tako veliko milost, da sta prišla k nam seveda zdaj ta zakonca, ki nagovarjata nas zakonce in nam bosta imela kaj lepega povedati. Ko boste odhajali, seveda boste lahko knjige kupili po danes malo ugodnejši ceni, se pravi s popustom, lahko pa boste kupili tudi kakšno vstopnico za jutrišnji dogodek v Mariboru in za dogodek, ki bo 18. maja v dvorani na Kodeljevem, v športni dvorani na Kodeljevem. Namreč ta dva dogodka malo izstopata, zakaj? Zaradi tega, ker sta po dolžini malo daljša. Gre za dvakrat daljši ali obsežnejši dogodek, kot je nocoj tu. Nocoj bo predavanje, tisto pa lahko imenujemo majhen seminar za zakonce. Tako da, če želite, lahko vstopnice, ki so po 10 evrov, kupite že zdaj tukaj zunaj in jih podarite kateremu svojih prijateljev, znancev, sodelavcev, zakaj ne bi tudi oni to doživeli. Predno pa zares začnemo s tem našim današnjim dogodkom, bom povabil, da prisluhnemo vse nas, da prisluhnemo mladi pianistki Lari Eggerichs, študentki drugega letnika klavirja Glasbene akademije v Ljubljani. Zaigrala pa nam bo Debussyjev preludij iz suite Pour le piano. Izvoli, Lara.
Hvala, Lara. Predno zares predamo besedo zakoncema Eggerichs, mislim, da je najbolje, da vsi malo zapremo oči, pa rečemo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Nebeški Oče, hvala ti za te priložnosti in te trenutke, ki nam jih daješ, da jih preživimo skupaj. Blagoslovi nas, blagoslovi naše družine, naše otroke, naše medsebojne odnose, ti, Gospod, blagoslovi. Daj nam svojega duha in daj nam vere in zaupanja vate. Daj nam pomoči, kadar jo potrebujemo. Daj nam, Gospod, volje in zaupanja, da ti veš in da ti vodiš naša življenja. Blagoslovi nas nocoj ta večer, blagoslovi Emersona in Saro, blagoslovi Barbaro, ki bo prevajala, blagoslovi vse nas in odpri naša srca, da bomo razumeli tvoje sporočilo in bomo lahko to sporočilo ponesli v svoj jutrišnji dan in ga širili tudi med tiste, ki te ne poznajo. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Kot rečeno, prevajala bo gospa Barbara Telcerov, za kar se že vnaprej iskreno zahvaljujemo, in seveda predajam besedo Emersonu, Sari in Barbari. Sarah and I are honored to be here. Za Saro sva počaščena, da sva lahko tukaj z vami. We are very humbled by your presence. In zelo sva res počaščena zaradi vaše prisotnosti. And we have been so warmly received by you as the Slovenian people. Vi kot Slovenci ste nas tako toplo sprejeli. Our hearts are deeply touched. Thank you. In naša srca so zares globoko ganjena. Hvala vam. And thank you for that musical In ability. hvala za ta čudovit glasbeni dar. I just wish I had practiced the piano more. In sedaj si želim, da bi bolj pridno vadila klavir. My mother told me I would regret it someday. Moja mama mi je rekla, da mi bo nekoč žal. That was very, very In to je bilo beautiful. zares zelo, zelo čudovito. Thank you. Hvala ti. But thank you, Donnie, Ampak hvala tudi tebi, Dani. and the many who have made this happen. In mnogi ostali, ki ste to omogočili. We wanted Sarah to begin and share her heart with you. In želel sem, da Sara prične in da malce podeli svoje srce z vami. We are honored to be here with you. Zares sva počaščena, da sva lahko tukaj z vami. And as was said earlier, we have been married for 40 years come September. In kot je bilo rečeno že prej, kmalu septembra bova imela 40. obletnico. As we have done interviews this week, In ta teden sva imela precej intervjujev. Emerson has been asked how he got the information for this book. In pogostokrat Emersona vprašajo, kako je dobil to informacijo za to knjigo. I quickly answer, it's because he's lived with me for so In mu long. na hitro odgovorim, da je to samo zato, ker že tako dolgo časa živi z menoj. We do share the excitement of this message In res z njim delim navdušenje nad tem sporočilom, because we believe it's very simple zato ker verjameva, da je to sporočilo zelo preprosto and that it brings hope to relationships. in da prinaša upanje v medsebojne odnose. It's a very simple message. To je zelo preprosto sporočilo, It's not a quick fix. ni neka instant pomoč. You will see quick results, Boste sicer videli hitre rezultate, but really God intended for it to be a way of life. ampak Bog želi, da to postane naš način življenja. The reason I say that In razlog, zakaj to povem, is because when I do it, zato ker kadar sama to prakticiram, it works. deluje. And when I don't do it, In kadar ne It prakticiram, doesn't work. ne deluje. and I like living the way when it works. In rada živim na tak način, da stvari delujejo. So my prayer is that you will be encouraged tonight Torej moja molitev je, da boste v nocojšnjem večeru hrabreni and that you will enjoy the laughter. in da boste uživali v šalah. As my mother-in-law used to say to me, Kot mi je tašča pogostokrat govorila, if you laugh at your husband's jokes for at least 30 years, če se boš smejala šalam svojega moža vsaj 30 let, you have a good marriage. to pomeni, da imate dober zakon. I've been laughing for almost 40, In sedaj se smejem že skoraj 40 let, so ours must be great. torej to pomeni, da imava izredno dober zakon.
I will hand the microphone over to Emerson In and let sedaj him bom share with you. predala mikrofon Emersonu in on bo malce več podelil Thank you. z The vami. man I respect the most. Oh, To je yes, yes, moški, yes. ki ga najbolj spoštujem. This is good. This is good. Well, we have a simple message, as Sarah said. Torej, res imava preprosto sporočilo, kot je že povedala Sara. But what is that message? Kaj pa je to sporočilo? I will share that in a moment. In čez nekaj trenutkov bom to podelil z vami. One of the mistakes we've made in the Western Hemisphere Ena izmed napak, ki jo zahodnjaki delamo, is that because men and women are equal, je zaradi tega, ker si mislimo, da so moški in ženske enakovredni, we have said that they are the same. potem enostavno zaključimo, da so tudi isti. But we are not the same. Ampak nismo isti. For instance, Naprimer, a wife says, I have nothing to wear. žena reče, jaz nimam nič za obleči. What she means is she has nothing new. Kar misli s tem je, da nima ničesar novega. Her husband says, I have nothing to wear. In njen mož reče, jaz nimam ničesar za obleči. He means he has nothing clean. To pomeni, da nima nič opranega. We say the same sentence. A ne povemo isti stavek. I have nothing to wear. Jaz nimam nič za obleči. I have nothing to wear. Jaz nimam nič za obleči. Same words, Iste besede, different meanings. različen pomen. And that's an innocent illustration. In to je zelo nedolžna ilustracija. But men and women get into partnerships. In možje in žene vstopijo v partnerski odnos, She says something ona nekaj reče that all of her girlfriends know what she means. in vse njene prijateljice vedo, kaj s tem misli. But the man in her life does not. Ampak ta mož v njenem življenju pa pojma nima. And he says things that his buddies know what he means. In on reče stvari, za katere njegovi kolegi takoj razumejo, kaj s tem misli. But his woman doesn't understand. Ampak njegova žena sploh ne razume. And they get into conflict. In potem pride do konflikta. And they get confused. In potem sta zmedena. Why can't they understand each other? Zakaj se enostavno ne moreta razumeti? I'm going to share some things with you tonight that I hope inspires and encourages you. In nekaj stvari želim v tem večeru podeliti z vami, za katere upam, da vas bojo navdihnile. It's quite simple. Zelo preprosto je. Have you ever had a conflict with your partner when suddenly the issue didn't seem to be the issue? Ali ste bili kdaj sredi spora s svojim partnerjem, ko naenkrat tista prvotna težava sploh ni bila več težava? You're talking about some topic Naprimer, pogovarjate se o določeni temi and suddenly you say something in naenkrat nekaj rečete, and your partner's spirit deflates. a ne, in partner je naenkrat prizadet, ker upade mu obraz. Suddenly the issue isn't the issue. In naenkrat ta stvar, prvotna stvar sploh ni več pomembna. Something else is going on underneath. V bistvu globje se dogaja nekaj povsem drugega. My question is, what is that deeper thing? In moje vprašanje je, kaj je tisto globje? I'm going to share with you that I believe one thing is going on in her and one thing is going on in In him. podelil bom z vami, nekaj se dogaja v njej in nekaj se dogaja v njemu. But they're not the same. Ampak nista ista. They are not the same. Nista ista. But let me illustrate this. No, naj vam tole takole ilustriram. When Sarah and I were first married, Ko sva se na začetku najinega zakona s Saro, we traveled several hours to be with my mother and father on a weekend. kar nekaj ur sva morala potovati, če sva želela obiskati mojo mamo in očeta. At that time, I wore contact lenses. In takrat sem še nosil leče. And when I arrived at my parents', In ko smo prišli do staršev, I realized I didn't have my contact lens sem se case. spomnil, da sem pozabil škatlico za leče doma. So I thought to myself, what am I going to do? In sem si mislil, ja pa kaj bom pa zdaj naredil? So I got 2 juice glasses Vzel sem 2 kozarčka za džus, and filled them with water, ju napolnil z vodo, took my contacts out vzel svoje leče ven and put them in the juice in jih glasses dal v kozarček. and put the 2 juice glasses on the back of the toilet. In 2 kozarčka sem položil na stranico tam na stranišču, ne? And then I went to bed. In sem šel spat. I got up in the morning, Zjutraj sem vstal, took the juice glass, vzel kozarček, put the contact si in, dal lečo noter, took the other vzel glass. drug kozarček, There's no contact. si rekel, joj, ni leče, It is nowhere to be found. nikjer je ne najdem. So I yelled to Sarah, In sem zaklical Sari, Sarah, Sara, did you use the juice glasses last ali night? si ti mogoče slučajno uporabila kozarček za džus prejšnji večer? No, no.
Yes, in the middle of the night I got up and Ja. took a pill. Sredi noči sem morala vstati in vzeti tableto. She drank my contact. Popila je mojo lečo. And then my dad suggested how we could get it back. In potem mi je oče predlagal, kako bi jo lahko dobila nazaj. But in front of my mother and father, we got into this fight. Ampak v pričo mame in očeta sva se začela prepirati. I said, how could you drink my contact? Kako si lahko popila moje leče? She said, why would you put your contact in a juice glass? Zakaj si jo pa sploh dal v kozarček? Why would you drink out of a juice glass on the back of a Zakaj toilet? pa bi ti sploh pila iz kozarčka, ki je tam odzadaj na stranišču? And I got angry at her In jaz sem se zjezil na njo. in front of my mom and dad. V pričo mame in očeta. But at a certain point, Sarah's spirit deflated. Ampak v določenem trenutku je Sari, kot da bi upadel duh, bila je prizadeta. It was like letting the air out. A ne? Kot da bi, kot iz balona, ko spustiš v zrak ven. It was no longer about the contact. In ni se šlo več, problem ni bil več v leči. Something else was going on. Nekaj drugega se je dogajalo. What was that? Kaj pa je bilo to? I'll tell you in a moment. Čez nekaj trenutkov vam bom povedal. Several months later, Nekaj mesecev kasneje we were revisiting my parents over Christmas. ponovno obiščeva starše, tokrat za Božič. It was that special Christmas time with lots of gifts. A ne, in bil je ta poseben božičen večer, veliko daril. Sarah's a farm girl from the state of Indiana. In Sara je odraščala na kmetiji v državi Indiana. Her dad had a couple thousand acres In of njen corn that oče je he grew. imel veliko polje koruze She knew how to do everything. in ona je pač znala vse delati. She was a farm girl that could sew and Ona cook je and do everything. bila kmečko dekle, ki je znala šivati in vse sorte stvari. And she was very excited because she made me a jean jacket. In bila je zelo vznemirjena, navdušena, ker mi je sešila džins jakno. I didn't know what the gift was, In jaz nisem vedel, kaj se skriva v tem darilu, but it was her special gift that she gave to me on Christmas. ampak to je bilo njeno posebno darilo, ki ga je pripravila zame za So Božič. she handed me the present, Torej, izroči mi darilo. and I opened it up, Jaz sem ga odprl and it was a jean jacket, in je bila džins jakna. and I put it on. Si jo nadenem. I said, thank you. In rečem, hvala. And Sarah's watching me, In Sara me opazuje and she says, you don't like it. in reče, ni ti všeč. I said, I do like it. Rekel, ja, všeč mi je. She said, you don't like it. Ne, ni ti všeč. I said, I do like it. Ja, všeč mi je. You don't like it. Ne, ni ti všeč. Why are you saying I don't like it? Pa zakaj govoriš, da mi ni všeč? She said, in our family, we say, thank you, thank you, V thank you, thank naši you, thank you, družini thank you, rečemo thank you. vsi, hvala, hvala, hvala. I said, in our family, we say thank you. V naši družini pa rečemo hvala. But at a certain point, my spirit deflated. Ampak v določenem času je meni upadel duh, bil sem prizadet. It was no longer about the jean jacket. Ni se šlo več za džins jakno. Something else was going on. Nekaj drugega se je v meni dogajalo. What was that issue that was deeper? Kaj je bila ta stvar, ki je bila globja? I'll tell you in a moment. Čez nekaj trenutkov vam bom povedal. Suppose a wife comes to her husband or her partner. Naprimer, žena pride k možu ali svojemu partnerju. She says, I feel fat, I feel ugly. Reče, joj, pa tako se počutim debela in grda. I've put on 10 pounds. 5 kil sem se zredila, I have nothing to wear. noč nimam za obleč. He listens. In on jo posluša. The next day, he's walking down the street. In naslednji dan gre preko ulice He comes across a in bookstore, zagleda knjigarno. and the lead book is dieting for today's In Slovenian woman. uspešnica je v izložbi Dieta za sodobno žensko. But the subtitle, Ampak podnaslov je, How to Cook Healthy Meals. kako pripravljati zdrave obroke. He says to himself, In si reče, is this a diet book or a cookbook? a je to knjiga o dieti ali je to kuharska knjiga? He convinces himself it's a cookbook. In se prepriča,